Lejela, el yutul civil vasco yutul san samal yetele cohanil COVID-19. Llega Kahle cohanil, taklik imbehla, sábado 21 de marzo, chikpa ti semako be 63 un tulul. Y chilobe 17 un tulule, tsaitio le cohanil. Ulak 10 un tulule, tanushak alta bishaniko, yetulak 36 un tulul mako be sokuyilale mishbayant. Le 17 mako kohanobo, hetseknakianiko, tik alano tuyotochobe, yetel mantatsanushak altalo tu me utsakiahilo, umolail toh olal, Secretaría de Salud, Tulaka le tiobe kuchik pahalema tubuktio le cohanilo. Uhabilo kusta le 17 un tulul mako kohano ba, ichil 21 tak 82 habo. Tulak le balo helo ba, sogus abaluk ahol, umola el Sistema Nacional de Epidemiología, tunokahil México. Ukasa shanti ma ke, umola el toh olal tulumil México, ichil ino ba, kusaba shan ohel bile, tumenjets tumenomala el toh olal tunohlumil México, ichil ino ba, chenwe tulumil Yucatán, yanupel kuchil tushlupasto yilal, Wakohan Makwamay, Ukaba, Laboratorio Estatal de Salud Pública. Ukasa timake, lebash una jubedictalu, Ukalantikuba. Upokukamak mantat etel jabon, beshanupak heltuka 70% alcohol yanti. Lekan jesina kwakan seasakal ke kabetunu pishikujichiteluchi. Yete beshan el pañuelo, wakutskuku ke gutakituchi. Wakohan makema hokot tuyotoch. Beshan, maunats amakti mako, uchikpa halawat yan senti wasasakal. Yete muts akiko mak chentuhun. Kuka alati make, uts atantu laka basnuk besahilo gutsaba ohelu tumen halachilo, yete leti make ma unashanutsak ohelbi, balo chembe yuyala lo, ma ohelan turutali. Uhalachi Yucatán Mauricio Vila Dosal gutsak ohelbi le, yanupel, lak número y teléfono, 800-982-2826, turstuneu pahtel utamak kuyubik, watuchik pahal, le kohanil tio. Telo, ich español yete lich mayat anshan pahtal, unuka lutamake. Utelo lag masho kati uhelto abajora le coronavirus utsaba tuntio uchikul el internet coronavirus.yucatan.gov.mx terrono ichmayetel ich español yanik. Sansamal kutsabi uhelbil bashku binu yuchul tile chikul hela. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con Liv de Nojeda.